ngo kandi ngo nawe nduzabura gupfa umfa barayi nyine ariko Esther murebe Esther arabwira ngo bari mugende mufate iminsi 3 yo gusenga. Sema amen. Abayuda murebe namwe uko banganaga hari yabuze umuntu utekereza no gusenga. Iyo ubwoba bwabaye aba no gusenga umuntu ntibizabishoboka tibaruha bagira n'ubwenge bwo gusenga. Arababwira ati noneho rero mugende mufate iminsi 3 nanje ndirengagiza itegeko ry'umwami ngo nimba ari ugupfa. Ese ko birumvikana tihari mu mahoro. Abamama babonetse gusa igihe cy'ibibazo kandi iyo ba intervenaga ntaho umumama ntaho umudamu yangi ntaho umugore yinjiye ngo bereke gutungana. Esther se ndiyabakirije timamwibuka amakuru ya Abigail ndiyatabaye urugo rw'umugabo abana b'abahungu bose bagiye kwicwa. Umugore w'umutima ngo azayubaka urugo, azayubaka itorero, azayubaka igihugu, azayubaka umuryango. Sema amen. Izo nzego zose ugiye uzisoma. None Esther se ntiyari ibwami nukuvuga ngo abagore b'umutima, abagore bamenye Imana, abagore batahuye icyo bari cyo mu Mana, abagore bizeye Imana, abagore bakurikiye Imana, ni igisubizo cy'umuryango, ni igisubizo cy'itorero. Mwese hamwe muzisubireho. Nza nkunda gutanga nk'urugero navuga ngo abantu b'abasore ni batambuka hagasimbuka abahungu. Ese me ko abakobwa bataye bazi timukaza musigara inyuma. Bibiliya ntabwo yabasigaje inyuma. Ntabwo Bibiliya ntabwo Imana yabasigaje inyuma. Nta Mana yabana wanyu ni Esther. Esther niwe wundi mugore wicishebe. Esther yakoze ibintu nka bibiri. Ikintu ca mbere Moridekayi ngo rero amubwiye ngo ntukavuge ubwoko bwawe uzaceceke. Ubundi umugore wagize ibanga ateye ubwoba. Baza bapfa kuvuga ngo nibo baza bavuga ibaza bavuga ariko abagore umugore wagize ibanga ni uwa mbere. Yamamwira ati ntukavuge. Yamaceceka araceceka araruhagera ku ntebe y'ubwami. Agera ku ntebe y'ubwami batazi ubwoko bwe. Ubwoko bwa Esther bwamenyekanye ikibazo cabaye. Niwo munsi babimenye. Nkwamare bamutuma baramubwira bati ikibazo cabaye tugiye gupfa. Uburyo bwiza. Imigani 14 n'umurongo wa mbere haravuga ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo ariko umupfu we ubwe ararusenya. Umugore w'umutima wese yubaka urugo ariko umupfu we ubwe ararusenya. 18 Imigani murongo wa 22. Ubonye umugore w'ingeso nziza aba afite umugisha, ayo ni amahirwe akesha uhoraho. Nsubiremo iyi nasomye ni Bibiliya ijambo ry'Imana 18 umurongo wa 22 haravuga ngo ubonye umugore w'ingeso nziza aba afite umugisha, ayo ni amahirwe akesha uhoraho. Dusoreze mu Itangiriro ibice 2 n'umurongo wa 23. Urwo rubavu uhoraho Imana avanye mu mugabo aruremamo umugore amushira umugabo. Umurongo wa 23 aravuga ngo umugabo aravuga ati noneho dore uwo duhwanye n'igufwa ryanje n'amaraso yanje, uyu mwise umugore kuko avanywe mu mugabo. Ubundi hano bavuze ijambo rivuga ngo umugore w'umutima. Umuntu yakwibaza ngo se n'uyu mutima bavuga ngo azayubaka urugo
kandi muri Bibiliya ntaho wasanga bavuga ngo umugabo w'umutima, ntaho. Haravuze ngo ubonye, ese kuki batavuze ngo ubonye umugabo? Ngo abagize umugisha bavuga ngo ubonye umugore, kubera ko abantu batize Bibiliya, kwiga simvuze kuja ku ishuri, kutayimenya no kutayitahura no kutayisobanukirwa, babona ibintu bunyine bakagira ngo ntibyigeze kubaho. Noneho isi yaza kuzana ibintu ikabicurika kandi ikabyita uko bitari, kandi Bibiliya ifite uburemere bw'uko yise abantu. Ubundi ngiye kugaruka kuri iri jambo rivuga ngo umugore. Hari ukuntu baza bavuga mu Gifaransa ngo no na preno, izina rya mbere, cyangwa no propre, izina nyayo. Ubu kuvuga ngo umugore, kwita umuntu ngo umugore bisigaye bisa naho bitari byiza. Siko mwe muri mu kubibona? Kuvuga ngo umugore wabuzuye amapepo. ariko ni mukubona nza niga ibintu bikantangaza. Iryo umugore ryavuyeho, kandi Bibiliya iravuga ngo Imana imaze kurema ibintu byose, ngo imaze kubirema yagiye ngo izana Adamu, iramubwira ngo zubyita amazina. Abyita amazina, ngo uko yabyise amazina niko Imana yavuze ngo iryo zina niryo, iryo ndaryemeye. Hari amazina Imana itemera, twemera twe. Ndaza kuvuga cyane uburyo Bibiliya izigaragaza ubutwari bw'abagore n'igihe bwahoraga bugaragara. Buriya iyo ugiye gufata ikintu ukagishyiraho kitakagombye gushyirwa, gikorwa nabi. Nasomye Bibiliya irantanga, ngiye kubabwira namwe mutangare. Noneho ngo abyita amazina, ngo ariko ngo abyitegereze ntiyabonamo umugore. Ngo arangiza Imana ngo iramusinziriza, ngo imukura mu rubavu, ngo Imana iraruzana, ibwira Adamu ati subira ngahe mwitega izina nawe. Akanashatse kugira ngo mbanze nkabumvise, mureke gutoragura amazina ataravuye kwa Yesu, mutora ya Yesu. Ariko none nigitagaza umuntu yo kwanga izina ryavuye ku Mana agakunda izina ryavuye mushira namwe ni muhashira nije mwirwa mubaza. Kandi yamavuga ngo uyu ni umugore, ngo kubera yuko ngo yakuwe muri ngi, uyu ni umugore, uyu yamavuga ngo ni igufwa ryo mu magufwa. Ngiye gusobanura bino bintu, ngiye kuvuga ubwoko butanu bw'abantu baremwe. Tano nimara ndamamanuka hepfo mvuge rero ahantu Imana yari yarashize abagore gukomera kwabo. Nasanze abantu bazaba ubiriya twita tubesha, twashize abagabo hatarahaba, twarahinduranije ducurika ibintu. Ngiye kubisoma noneho kubera ko twabicuritse, none isi namwe kirasubira igacurika. Umuntu wa mbere Imana yaremye
ni umuntu wabaye mu migambi y'Imana atarabaho. Imana yaremye umuntu wa mbere imurema mu bitekerezo byayo, abaho atagaragara, abaho adafite ishusho, abaho adafite amaso, abaho adafite amaguru, ariko utese gute? Reka tubisome vuba vuba gira mbone uburyo. Imigani 8:29 nitumara dusome kandi Yeremiya igice cya 1:5. Umuntu udufasha arahari ndagira ngo. Imigani 8:29-31, hanyuma turaza gusoreza muri Yeremiya igice cya 1:5. Umuntu wa mbere waremwe. Soma Imigani 8:29. 8:29 mu Migani. Yego. Haravuze ngo igihe yahaye inyanja urubibi rwayo. Yego. Kugira ngo amazi atarenga itegeko ryayo. Yego. Kandi no mu gihe yagaragaje imfatiro z'isi. Icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga. Kandi nari umunezero wayo iminsi yose. Ngahora nezerewe imbere yayo. Yego. Nkishimira mu isi yayo yaremewe guturwamo. Kandi ibinezeza byanje byari ukubana n'abantu. Bari ukugira gute? Kubana n'abantu. Ni ukuvuga ngo nta muntu wari uriho, ibinezaneza byanje byari ukubana n'umuntu. Nta muntu wari uriho, ariko Imana ubu icyayinezezaga kwari ukubana n'umuntu. Soma Yeremiya rero mbone ko ahuza abantu. Yeremiya igice cya 1:5. Igice cya 1:5 Yeremiya. Nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. Gute? Nakumenye ntarakurema. Timwumva ko Yeremiya yabayeho atararemwa. Yego. Ese turi kumwe? Yego. Reka nsubire ngaruke mu buryo busanzwe. Proje, iyo umuntu aza gukora proje, ibaho mu mitekerereze, ikaba mu byiyumviro, ikaba mu migambi, ikaba mu nyandiko, umuntu akaza kuyisohora, abandi bakayibona, ariko yarabayeho mu rurya wayiteguye. Birumvikanye? Yego. Ni ukuvuga ngo umuntu Imana yabwiye Yeremiya ngo nakumenye ariko uje gusoma Bibiliya ijambo ry'Imana banza sigasoze. Nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. Aho. Kandi nakwejeje utaravuka. Ta Bibiliya ijambo ry'Imana, nta ufite Bibiliya ijambo ry'Imana. Mube supre mwayisoma. Nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. Aho. Nakwejeje utaravuka. Iyo ni Bibiliya ijambo ry'Imana? Yego. Oya. Ko ni butesi vuga kimwe wa? Subira. Nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. Nagutoranyije utaravuka. None ntwawumva nawe ukokera warugiye kugira. Naguhisemo nguhanurire ibye anje mahanga. Noneho reka mane ndimubona Yeremiya suriya wagaragaye. Yeremiya nurya wabayeho atarabaho. Yego. Ese turi kumwe? Ko nashaka ngo manuke ngere ku mugore nimara tuze dusobanura ibintu neza. Kuko Bibiliya niyo trejiste. Nipanze neza. Ibindi ni uguhohotera. Yo jambo ni mworimenye. Umuntu wa kabiri. Uwo ni uwa mbere. Wabaye mu migambi y'Imana, wabaye mu bitekerezo by'Imana, wari uriho Imana imufite umugambi ariko atagaragara. None uwo nguwo Imana ngo iramwitegereza, ibona uwo muntu ndiyosabana n'abandi kubera ko atagaragara. Ndiyosabana n'ibidukikije, ndiyosabana n'ibintu. Imana iravuga atari ko uyu muntu reka mushakira uburyo uyu muntu tuzosabana nawe kandi agasabana n'abantu. Ndiyo. Ese birumvikanye? Aravuga ati reka ndemo umuntu wa kabiri. Tumusome rero.
umuntu wa kabiri Itangiriro bice 2:7. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi. Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi. Niwe muntu wa kabiri Imana yaremye. Uyu utagaragara, ariko naratangaye, uyu utagaragara utaboneka, Imana irema uyu muntu, imurema mu mukungugu. Ngo irangize kumurema, izana wa muntu utagaragara, abari wishyira muri wa muntu yaremye mu mukungugu. Yego. Seko birumvikana ibyo cyane. Nukuvuga ngo wewe si wewe nundi uri mukurimo. Kandi ubu turimo si umugabo kandi si umugore. Ahantu ndagira Imana ije kuba ufasha muhumve sikako kwiza. None uyu nguyu uyu waremwe mu mukungugu ufite umubiri niwe wiswe iki? Yiswe umugabo. Ariko uriya washizwemo, uriya wari imbere wa mbere Imana yazanye ikamushira muri uyu, si umugore kandi si umugabo. Naco gituma Bibiliya ivuga ngo nitugara mu ijuru nta mugabo nta mugore. Se baringa bisobanuka. Ndaza ngiye kuvuga ha mugore rero aho yaje kuvumbukira, kandi ndarangiza mpamvuga umugore gusa. Mucakira uwo kimerera nabi kimumerere nabi, kandi sinje wakizanye ibyabirya bindi arya amazina yandi ya ariko iki gihe naco ni ciza yene. Nico gituma ari amazina atagifata. Munda akagukubita wamwita sheri. Sherize haba n'Imana kandi bihaye bimenye. Sherize kukuntu kuvuga gute? Ese harya bisobanurike? Bisobanurike? Sinageze mbimenya. No, hoye nukuri kandi andakiranutse. Uzi ikintu canshanze. Umugore azabona umwana we ngo sheri. Yaba ari umuhungu ngo ni sheri. Yaba ari umukobwa ngo ni sheri. Umugabo yaza ngo ni sheri. Yahura n'undi ngo ni sheri. Byari byaranshanze. Erega nico bisobanura. Birasobanura ngo umukunzi. Okay. Byari byaranyobeye. Ariko mwotarura nanone nkabyo byiza. Muzofata iry'umugore kuko ryo ririhariye. Ryonyine. Riri kwaryo ndakurivanga n'ibindi. Niryo rya Yesu. Mugore. Bose naraburi uburyo nageze numva ngo sheri. Nje nkamangiraga ngo sheri n'iryo umugabo wenyine. Naho n'umukunzi nuri hasi nuri hejuru n'umugufi n'umuremure. Muramfashije. Murankishije kabisa. Ariko ari wakandi nza kuzana nako tumukansobanurira. Ngira ndahe nabimenye. Uyu rero Imana ngo yamuhumekeyemo umwuka wayo. Icyo ni cya kabiri. Ngo irangize imuha umubiri. Icya gatatu ngo imurema mu shusho yayo. Uyu muntu ari we Adamu. Ngo imurema mu shusho kandi ngo ase nawe Adamu. Umuntu wa gatatu rero. Umuntu wa gatatu. Reka dusome Itangiriro igice cya mbere murongo wa 26 gwere kuri 27. Itangiriro igice cya mbere 26 27. Imana iravuga iti yego tureme umuntu agira ishusho yacu. Yego. Ase natwe. Yego. Batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere. Yego. N'amatungo n'isi yose. Nuko n'igikururuka hasi cyose. Rekera gutyo ndashaka soma ibice 2 umurongo wa 21 22. Ibice 2 Itangiriro 21. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu uticura arasinzira. Nuko imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore
imushira uwo muntu. noneho umuntu wa gatatu Imana yaremye, ese turi kumwe? Yego. umuntu wa gatatu Imana yaremye ntiyigeze isubira gutekereza gufata umukungugu ngo iwurememo umuntu, ngo isubire ivuge ngo ndamurema mu shusho yanjye ngo ase nanjye. oya, umuntu wa gatatu yagiye asinziriza urya muntu wo mu mukungugu ari we Adamu ngo irangize, sema amen. ese turi kumwe? noneho ngo irangize Imana kugira ngo igaragaze neza ko umugabo n'umugore ari umuntu umwe, iyo iza gusubira kurema bari kuba abantu babiri bafite imitekerereze itandukanye n'ibyiyumviro bitandukanye, badahuje imigambi. Imana yarabirebye ibona ntibizakunda, iravuga ngo umuntu wa gatatu ndamukura mu wo naremye kugira ngo babe umuntu umwe. nicyo gituma umuntu azayibaza umugore n'umugabo baza bashwana gute? erega ntaho byavuye. umugore yahise afata ishusho y'umugabo, afata gusa n'umugabo. kubera iki? ntiyigeze asubira kuremwa, yaremewe mu mugabo. nicyo gituma tuzatuvuga ngo ni igufwa ry'umuntu. iyo tubisezeranya kurya biza bisa naho bitaremereye. umugore umwe ngo yigeze gukwa, ni wa mugore w'ubwenge, yigeze gukosana n'umugabo, aramubwira tuma rero titugihusha, ugenda urebe ikintu ciza cyo mu rugo ugitware, kiba kimwe biba bibiri ugitware. umugore aramubwira ati se ndebe ikintu ciza, ati aba ari cyo ntwara, ati sawa ndagitwara. umugabo yageza akurura ku kayoga, aragiye aragakweze ngo mare wakwega arashe nimugoroba aza yasinze. nawe yamubwiye ati nsange wagiye, ngo aze yasinze. bari bafite akamodoka, ateruye umugabo amwinjijemo arayakishe. ni wabo kwase ngo bagere gutya abona serukanye umugabo. atese niki? ati twakosanye, tumare gukosana arambwira ngo ndebe ikintu ciza muri uru rugo, noneho nsanga ikintu ciza niwe namuzana. umugore w'ubwenge, umugore w'umutima. ese turi kumwe? umugore w'umutima aza yubaka urugo. utagira umutima akarusenya wenyine. aragiye yinjije umugabo mu cyumba, akayoga iyo kafashe umuntu ntazamenya ke, aramuryamishije. ngo amare kuryama, umugabo inzoga ndizimuvuyemo. atese aha turi ni he? ati ni wacu. nahagaze gute? wambwiye ngo nshaka ikintu ciza, aba ari cyo nzana. none ikintu ciza nabonye muri iriya nzu ni wewe. ati se hano umuryango wabimenya? toya, namye nza ndakwepa ndakuzana ndakwinjiza. ati wewe dusohoke tutavuze, ukazobona nsubiye kugutunga urutoki njewe uri ngubu. iyo si imigani, oya, ni ibintu byabaye. undi yabwiye umugabo yabwiye umugore ati ubu iwanyu. aramubwira toya, jewe nta wacu, iwacu ni mu rubavu rwawe. sinshobora ibyo uvuga byose aho navuye njewe. ariko abagore b'ubwenge, ese turi kumwe? mwavuga ngo amen. aho navuye ni mu rubavu, ibyo kumbwira iwacu ndaho nzi. aho nzi ni mu rubavu. ngugira ngo ndaho ngira ngo uzura ngo navutse ku giti. umva ninde wakubaza iby'ibiti? mwagira ngo yavuze wewe ibyo uko niko gusubiza umugore w'umutima nuko azasubiza. madame yigeze kumbwira rimwe, nyine nanje sinari noroshe kera.
arambwira ngo ariko ngo wonkubise ngo nukwamye ngira gutya ngataha ndamubwira nti shimira Imana uzurarushima wiri gushima nugukubise se ukoroherwa ni karate nari narize nagukubita gasemeni ibingibi byoroheje byo kuvuga ngo usubire kandi ubashe no kugenda iyuja wewe shima Imana reka turamye duhimbaze twembi wasanze nanje narakijijwe narahindutse Yesu Kristo yarambura huye ndika ndatungana mba umuntu muzima ndoroha ndaseka ariko nyine nakera nari umunyagipindi nari nzi kumuganiriza no kumutera inkuru ariko nyine byihindutse bikabirahindutse kandi abagabo bose niko babaye abagabo bangaba niko nukugira ubwenge kurwubaka n'ubwenge kandi Bibiliya bigaragaza ngo umugore w'umutima abagabo ndibagira umutima ugira abagore ndetse Bibiliya niko Bibiliya ivuga ngiye gusobanura ibya Bibiliya uzosome Bibiliya avuga ngo Eva bisobanurwa ngo ufite ubugingo Eva ngo nufite iki ubugingo mu mugore niho haba ubugingo none se umwana avukira he aba hehe aba murinda akurira hehe ni ukuvuga ngo afite ubugingo kubera iki buriya umumama ashatse icyo yokora ku mwana yokimukora ashatse nuko utanabona n'urubyaro nabyo kwa Miririya nyine ntaho bimenya abagore mwana bahaye ubwenge reka ngere hepfo gira mutanga naratanga nasoma Bibiliya ngira ubwo twitonde abagabo mwitonde none mwebwe mukavuga ngo mwararenganijwe ngo mwebwe ahubwo ndi mwamenya amakuru kera niyo ngorane mwagize ingorane yo kutamenya amakuru mwarakerewe nawe uburyo Imana yabaremye biteye ubwoba Bibiliya yavuze ngo ubonye umugore ubundi Bibiliya yavuga ngo amatungo n'amafaranga n'amazu ngo umuntu ayaragwa nande na se naho ngo umugore ngo umuntu amuhabwa n'iki n'Imana ntibaza bavuga umugabo ntibaza bavuga ndahavuga ngo havuga ngo ubonye umugore ngo umuntu amuhabwa n'Imana maze kubimenya mvuye kuri Bibiliya namusabye imbabazi nkaka kandi hasi simbeshe kubera ko nabanje kuba umukirisitu ngera mu rwego rwo hejuru ndamaundi tukaza tuvuga amakuru yo mu isi twabyaye abana batatu nta makuru tuzatuvuga yo mu isi madame yari yarahuye n'ikibazo ntakumbwira ngo naka yavuze gutyo aya ntakumbwira ngo bagize gutyo ambwira aho bataramye naho banezerewe ambwire ko Imana yavuze nuko ngoko namara ze dusenge twembi twaje mu murima nkamwe ndirimbira nimara nkubwirize ariko uko ndabitaza bigora uko nkuko wari wavuga ati ko nari mfite nawe yari yarahuye n'ingorane twaraye mu gitaramo burakeye tugiye mu murima ririmba hatari ko se ndirimba nkubwirize maze nzaba imbabazi namaniye ukuntu nageze nk'umuntu tuvuga ibyo mu isi abantu boreka kuvuga ibyo mu isi bataragera mu ijuru bayirimo umbabariri aho nari maze kwiga igitabo cyo kubaka cy'urugo cy'umuryango nuko umbabarire kabisa ubu rero umuntu wo mukoraho umuntu wokora kuri akamukoraho keretse abashatse nyine nawe abazicagiye icyaha yashaka aho ni igitangaza madame ariko nandangara madame akavuga ngo arahengamye ubundi guhengama asahengamye bakavuga ngo ameze gute se ko ari byo nshaka
hari umuntu wishyuze kumwe ariko madamu wawe madame ntimuzamubona arirabura yeme kwirabura nzamwandi nawe uri nimero yawe rero nicyo gituma nzamubwira hazaba iyo twicara nkamwe ntiyagira ikintu uhindura ku buzima bwawe no ku mubiri nagukunze umeze uko nta kibazo nakugizeho kandi uzogukoraho azambona mudaheranwa nzambona ko yobona mudaheranwa wiriya ruguru ugume gutyo niho sawa igihe twavuganye nawe tukaganira twembi nje nawe aba babiri twebwe twagaze tunaganira mu ijoro apana ku manywa byari byemewe ariko icyo gihe nageze nsenga ndamubwira nti naragukunze byararangiye nta maherene wari ufite nta make-up wari ufite uku nyine ntugiye kwigira inzobe byararangiye ako simbabujije ntanda simvuze ko ari bibi mwumvise mvuga ko ari bibi komeza mwikomereze umuntu wa gatatu umuntu wa kane Imana imaze kurema uriya muntu wo mu bitekerezo iramuzana imurema mu muntu w'umukungugu uwo imukuramwo mu rubavu uwa kane iritegereza iravuga ngo kurema bizangora reka norosha ibintu niko kuzana umugore n'umugabo irabwira ngo nimwe muzoza mundemera mwebwe sema amen nimwe ngize bo kuzoza bandemera abandi bantu nicyo gituma usubona umuntu azabura umwana akaja kwa muganga bakamwira ngo nta kibazo ufite ngo nta ngorane ariko ukibaza igituma utabyara ukabihebura ariko umunsi yabishatse data sema haleluya sikaramwibaza ngo ese ukuye imyaka yose ni gute tutari twarabyara ni gute mutari mwarabyaye nta kibazo nicyo kubera yuko Imana ariyo yahuje abantu ngo aba ari irema nje mama yabyaye umukobwa wa mbere abyara uwa kabiri abyara uwa gatatu abyara uwa kane abyara uwa gatanu abyara uwa gatandatu bamage na washike bamamuzanira undi mugore ati zawa ibi ni biki ariko icyo gihe mama akaba arantwite abakobwa gusa ko n'abakobwa gusa papa arabwira ati mubanze mureke iyi nda ivuke nivuka mu ndi mwana w'umukobwa zazana musana umugore uwasubiyeyo bamagane bamabazana undi kandi ntaravuka yeme kandi iki nico nkundira data nico nkundi ayi wewe nzarama mubwira ngo nzokumariraho utuntu twose ngo bazana undi aramwirukanye ngo buce nta makuru aziya mudaheranwa nta ekografi ntayo nta makuru gusa mama araho nyine nawe ndamerewe nka neza abaza umunsi umwe gwaze kubyara mama mudaheranwa we niwe izina ryavuye banita mudaheranwa unanze guhera mu nda ngo marenze mvuga butumwa wa Yesu Kristo none se wo kwibaza ngo byaragenze gute fibakaza na psychology ngo ntabyo biriya ngo nuko byari kuko ibidahura kuko ibitahuraga iyo minsi yose kuko ibitahuraga data niwe wandemye Imana yo mu ijuru niyo yashatse ko nzavuka kiriya gihe ese birumvikanye we n'umuntu wa kangahe wa kane umuntu wa gatanu ndama ndangiriza ku kintu kimwe cyanyuma kandi ko ndabona mudafite gutaha kandi gasinje wabazanye ese ko birumvikana umuntu wa kangahe wa gatanu Imana n'umuhanga umuntu wa gatanu Imana yamuremeye mu muntu yaremye ari we reka tuwasomeho
Matayo igice cya mbere umurongo wa 23. Matayo igice cya mbere 23. Dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu azitwa Emmanuel. Yego. Bisobanura ngo Imana ari kumwe natwe. Amen. Amen. Ndimuzi ko nababwiye ngo Eva bisobanurwa ufite ubugingo. Kubera yuko Eva, ariko iri jambo ryarandangaje byumve nawe. Kubera yuko umugore afite ubugingo, Imana ariko none arahumiwe, iragenda ire mu mundu, imuremera mu mundu ufite ubugingo. Imuremera mu mundu ufite ubugingo. Kubera ikitajanye mu mugabo. Abagabo ndi bagira inda. None muroroshe mwebwe, mworohahe. Mworohahe. Si ko muntu base ni gipini bambatera ngo ndabahuha. Ndimbe base ngo ndiko ndabarya. Ko ari izi ry'umuntu yayimuhuha. Imana dati bitegereza iravuga ngo hari ubugingo ni hehe? Ni muri Maria iragenda izana nde? Yesu. Bibiri iravuga ngo Yosefu ngo amenya makuru. Ngo amenya makuru araza aravuga atari ko se. Ibintu bibaho. Bibaho gute? Siho marayika aje aramubwira mu ijoro. Amwe ateze kare. Ate wawe ikibazo ntikikureba. Tanda yawe iri hariya. Ubundi se wa Yesu n'umwuka. Niwe wamubyaye. Kubera kuko umugore afite ubugingo niho yajanye urubuto. Wibuke ko na marayika amwe ngo imbuto iri tigeze avuga ngo inda tigeze amubwira tuhumura iyo nda si yawe. Yaravuze ngo imbuto iri mu nda yawe. Siko Bibiliya zivuga. Imbuto iri mu nda yawe. Yamavuga ati si yawe ni y'umwuka. Yesu. Muntu wa gatandatu ni wavukiye Golgotha. Nibo batwebwe. Sema amen. Twebwe twavukiye ku musaraba. Mureke mbabwire mu buzima busanzwe buriya umuntu azayitwa intwari iyo yagaragaye aho abandi batinye, aho abandi batoshika, ahateye abandi ubwoba. Nico kiza gituma umuntu bamwitamwo niki n'intwari. Nasanze muri Bibiliya abagore bagiye bagaragara cyane igihe habaye ikibazo. None wewe wotekereza umuntu uza kuintervena mu kibazo, abagabo bahunze, abagabo bihishe, abagabo bavuga ngo turashize, umugore akaza mukagira ngo buroroshe. Seruko kwima. Sale kutiyizera nabyo ni amakosa. Nigeze kuja ahantu iriya muri Kongo, mvuye ahantu mushike nsanga abasota barahagaze, abandi bakaza bagacaho, abandi bagacaho. Mpagere njewe barampagare, ndahagarara. Twese niki ngo hano ngo abantu ko baratanga amafaranga ngo yakazi kabari hano, bagatanga amafaranga nate ni mugarure bari mugarure bari. Wewe unasema nini? Nyinyi mnasema nini? Mugarure bari. Nimba mutanzi murambona ubunyene bambona gike. Mugarure bariya ni mumara kubagarura ndatanga amafaranga. Mutabagaruye ndabarahiriye nimba mutari munzi murambona. Umwe yamabwira wabo ngo muwace. Sinahakowe na Karimi. Hari ikindi cyahakuye. Ntabwo bagasina bivuze mbaye nditira. Oya, buriya rero iyo utazi icyo urico n'undi muntu yo gukandagira. N'undi muntu yo gukandagira kubera yuko utazi Bibiliya ngo ubwire umugabo ati itonde twaremwe gutandukanye, hari ibyo Imana yadushizemo. Haleluya. Amen. Haleluya.
kera nkiba umushumba nageze mpisha madame ibibazo byabaye ariko nkazaka biyonanirwa kurya ese niki simeze neza nanje nico gituma nakubajije nyine ko ndabona utameze neza none se bitameje neza byose nzoza mbikubwira uzi gituma nageze ntinya nageze mbona mubwiye twembi tukagumuka igitangaza kiba kibaye kandi ntabwo nubabara ngo areke kubabara ndamuhisha ndaceceka akabiya bimenya kamera ngo ese ko wampishe ngo none ko nabimenye twese ubundi nari naravuze ngo ntukabimenye sinari naranze kubikubwira ariko sinari naravuze ngo ntukabimenye ariko tugeze ubu nyine ari hejuru yanjye ni ukuvuga ngo agakuru ni ukumubwira nti byabaye gutata itonde nibi nabyo byararangiye burya nkaneba n'ikintu nagiye ahantu nabona kimereshe naba kandi bati kera ndakubonye kurababara biriya birakureba aha ni mu rusengero rwawe tinjega ndumuvuga butumwa bireke amaze gukomera mu mutwe reka nyine niko bimeze kambabwira abantu mbabwira abagabo bahunze bagahunga bakinjira imyobo abagore mu buti yari ngo afite abasota abagabo iyo bariho barakomeye ariko n'igitangaza intambara zarabaye rimwe muri Kongo intambara ziraba biracika amasasu ni mabi nuzibona bariya bavugira kuri WhatsApp ntibarumva urusasu ruberekeyeho bariya benshi muzamubona bandika ntibarabatunga imbunde gutya ntibarayibatunga nibo bazi niyo mpamvu bavuga urusasu ugira ngo n'icayi umuntu wakurasa ndambabazi baba wenza nseka nzane nuko icyo nari ngiye kuvuga ariko kamana ndaza kukagarukaho manze ngarekera aho ngaho nyine nda indu byose nuko icyo nari ngiye kuvuga reka dusome no umugabo umwe arahunga ngo amare guhunga ahungiriye abadamu bari abagore bari ngo arige baramuye batariko aho gana abagore gusa bahari nawe yamanje kubicara iruhande paramaze batese waje gute hano ngo intambara yashize none intambara ngo ishire uzano kugira gute ariko ari abagabo bihuta yene hari abagabo barinda hari n'abagabo bahunga reka mbereka aho bahunze bose barahunga babita mu mazu soma singiye Bibiliya mugira ngo nugukabya amakuru Mariko soma Mariko 16 n'umurongo wa 2 n'umurongo wa 3 mwumva abagabo bahunze bose abamama Imana yabashizemo imbaraga n'ubwenge budasanzwe kuva Imana ibarema niko Imana yabaremye si amakuru si ibyo gushakisha si n'ibyo ngo runaka yarabivuze oya zategetswe n'Imana hari ibintu byazihisha mu bantu ariko iyo bigaragaye bigakora bigira imbaraga ubundi inzu urufatiro rw'inzu ntiruzaruboneka ntirugaragara ariko nirwo rufashe iyi nzu hasome da Mariko 16 umurongo wa 2 isabato ishize aho Maria Magadalena na Maria nyina wa Yakobo na Salome ngo bamare bagura ibihumura neza ngo bajye kubimusiga nuko museke kuwa mbere w'iminsi 7 yego baragenda bagera ku gituro izuba rirashe barabazanya bati ninde uri butubirundurire cya gitare kiri ku munwa w'igituro Yesu bamaze kumufata rekera buri bamaze kumufata intumwa zose
banye bavuga ngo dukizwe n'amaguru, akaraha karahinda, bama bagenda ngo bashike barikingirana mu nzu. Wa munsi Yesu abasanga mu nzu, ntibigeze bamenya. Murebe abantu bikingiranye mu nzu, Yesu agahambwa, yamara guhambwa akagera igihe cyo gusuka bari mu nzu, akaza batazi amakuru ko yazutse. Mariya Magdalena na Mariya ngo nyina wa Yakobo baravuga batari ko mu mabwiriza ko iyo umuntu yarangije ko bazamusiga ibihumura neza. Tugende sema amen, sema haleluya. Abamama abadamu bagiye bagaragara mu bibazo, akaba ariyo baserutse umutwe bakagaragara, bakavuga ngo kama mbaya, aho bigeze si ibyo guceceka, tugomba kugaragara ngo bafata ibihumura neza baragenda ngo bagere mu nzira. Urebe igitangaza ngo baribaza atari koko ntibigeze batekereza kwicwa. Icyo cyo nta kintu cyaje, kandi umuntu wakurikiraga ibya Yesu yari afite anketi ikomeye, hako ntibigeze babitekereza. Baravuga gusa atari ko se rirya buye bashizeho ninde uridukuriraho. Naho kera marayika ngo yaje ngo ashike rya buye agira gute, arari birambura. Nibo baje kuvuga amakuru ba mbere ko Yesu yagize gute, yazutse. Hari umugabo wazanye inkuru yo kuzuka kwa Yesu, bayizanaga bihishe. Bikingi sino kwihishaga, no kwihisha ku musozi akazarunguruka. Nigeze kubona rimwe umusirikare umwe yaraje ngo ashike baramurwanya, baramukubita, bamare kumukubita, noneho bafata umusore umwe baramujyana. Noneho tuja mu nzu turiyugarana, tuje inama abantu bamukurikira. Noneho ngo amara umudamu umwe n'ubwoba yamatubwira ngo babasirikare kera bageze hano ngo kandi bambaye amashuka yera. Noneho inzu yari yuzuye abagabo, bakaza batera umuryango bita hanze. Mwari mwabona abasota bambaye amashuka yera, ariko kubera ubwoba barwanira ku muryango ngo turangize turasohoka. Nyine bene twe twari tukiri batoya, umuntu nyine akagira agatima ko kwicunga. Isi anteze wababonye ngo hano munsi y'inzu ngo tuhagere dusanga ni ingurube. Ashitse n'ukuri kw'Imana ni ingurube. Yeme mwabazemwe nimugaruke dukora inama. Ni ingurube z'imyeru nize abagabo twarirutse ndubwira ngo byari byoroshe. Ese turacyari kumwe? Twavuga ngo amina, haleluya. Niko biri ni bibiri yibivuga, singe reka mvuga undi umwe nishake turangize. Musome Yosuwa ibice 2 n'umurongo wa 1 n'uwa 6. Naratangaye n'uyu mumama nawe yandeye ubwoba. Hasome da Yosuwa ibice 2 n'umurongo wa 1 ugere ku wa 6. Bari Shitimu, Yosuwa mwene Nuni yohereza abagabo 2 rwihishwa ngo bajye gutata. Aho arababwira ati mugende mwitegereza igihugu cyane Yeriko. Nuko baragenda binjira mu nzu ya maraya witwaga Rahabu, bararamo. Umwami w'i Yeriko abwirwa yuko muri iryo joro, mureke mbabaze mu by'ukuri umuntu uje gutata igihugu cyacu cy'u Rwanda akaza kugitata bikamenyekana ngo yaje kugitata, hari umuntu wohisha uwo muntu? Eshitse n'ukuri yaje gutata igihugu. Aho umuyobozi w'igihugu akamenya ngo yaje kwa mudaheranwa ngo niyo yinjiye, uwo muntu aba yahevye amagara ye. Ese turi kumwe? Rahabu wenyine umugore, Rahabu umugore wenyine, ariko uyu muntu yandeye ubwoba no kurwima. Nicyo gituma muzamumva Bibiliya ivuga ngo yanyahinduka mwakomokwamo Yesu. Imana iravuga ngo uyu mugore, sema haleluya, sinogaherwamo njyewe Imana. Nta mugore wohagarara
mu cyimbo cya agahisha abatasi baje gutata igihugu, bakaroba bakaza bakamubaza bati turamubonye binjiye muno, ati reka ntawinjiye muno, ati ahubwo barahaciye naje nababonye, ati muce hariya ngo ahurize inzu, ngo bamare kugenda bakorayo, arabwira atari kuyineza muzahintiture. Ariko Rahabu, ariko Imana yagize neza iyita kuri Yesu ngo ave muri Rahabu, yari igiye ngo kwemuka nayo kuko yahebye amagara yiwe. Ibigabo byose biri aho ngaho ntibari aho, ntibari baryamye abagabo se bahabitsemura gusa uko ntiyavuze ngo atari kuriya mugore niko yabaye, bamwe hazabiye bakoma tabyama uriya mudamu yarahishuriwe niwe wa mbere ku mutima. Inza soma rino jambo ngavuga ndetse uyu muntu guhisha umuntu waje gutata igihugu, waje gutata igihugu security aravuga ati ndabahisha ndabamenye, aba nabamenye ndi nawe anababwiye ati iki gihugu ko kiragirwa gutya ntibimeze neza, ati kera bako barashuma tako musanga wewe tuzakukiza umugore mushaka ubundi ngo bari baraba ngo bashize hasi bandi ni bandi bari bashize hasi babaremye se ntamwe muzisubireho. Nza nkunda gutanga nk'urugero navuga ngo abantu b'abasore nibatambuka hagasimbuka abahungu, ese me ko abakobwa bataye bazi timukaza musigara inyuma. Bibiliya ntabwo yabasigaje inyuma, ntabwo Bibiliya, ntabwo Imana yabasigaje inyuma, nta Mana yabana wanyu ni Esiteri niwe wundi mugore wicishebe. Esiteri yakoze ibintu nka bibiri. Ikintu cya mbere Moridekayi ngo yari yaramubwiye ngo ntukavuge ubwoko bwawe, uzaceceke. Ubundi umugore wagize ibanga ateye ubwoba, baza bapfa kuvuga ngo nibo baza bavuga baza bavuga, ariko umugore wagize ibanga ni uwa mbere. Yamamwira ati ntukavuge, yamaceceka araceceka, araruhagera ku ntebe y'ubwami, agera ku ntebe y'ubwami batazi ubwoko bwe. Ubwoko bwa Esiteri bwamenyekanye ikibazo cyabaye, niwo munsi babimenye. Mwamare bamutumaho baramubwira bati ikibazo cyabaye tugiye gupfa. Timurabona ngo nibutse akantu kamwe giye kimwe kivote aya kavote kamwe kikamererwa neza nako nuko bafite amatwi yo kumva ko barumvise. Hanyuma bashaka umugabo uza kuvuga amakuru y'Ubuvira aho abagabo baragana bakora inama iriya akarere kose biga ngo umuntu uza kuvuga amakuru babura n'umuntu n'umwe cyaho yacaga hari ameze nabi. Naho nanjye nabonye abantu bagize ubwoba, bari bagize hari ubwoba bene buryo ubwoba woje kubukoraho. Nja kubwira Imana ndayibwira n'Imana abantu bamererwe na turashize ubwoba turinganure. Kurya nagiye munsi hari ngakabira ndaryama gato, kurya ndyamye udutose twamato namambona umuntu araje ampagaze hejuru, yamambwira ngo ngiye kugutuma ngo ntutinye, nkamanikangura. Ndazamuka sinarinzi n'amakuru, nsanga nyine abantu bakoze inama byabagoye ngo nseruke, barambwira bati twaje ngo tugutume. Barambwira ndagenda. Sogokuru yamabwira data, aramubwira ngo mudaheranwa nagenda ndakuvuma. Ngo se ni umukuru w'igihugu. Ndagenda namura soko mvuye gusenga. Bari bazi ko gusenga kunza mba kuwegera Yesu. Mvuye gusenga umuntu arambwiye ngo bagiye kuntuma kandi ngende simva. Naragiye ahantu naraye, uwo mugabo arambwira umubembe, arambwira ngo ese ufite ubwenge
buruzuye. Uraca mu kirere cyangwa uraca mu modoka? Ndaca mu modoka. Uceceke gusa umpangire saa 9 igihe imodoka yaguruka ndayihagurukamo. Dore ndacariho. Abagabo baja mu mwobo. Cuke baja mu mwobo. Ariko nyine ntawo bagaye ngo bari bafite ubwoba. Haba nanje nagiye nuko Yesu yari yambwiye. Iyo atabi bya Yesu. Ariko ime gusinyirwa ngo abantu bashire nico kintu kibi kibaho kuri Yesu. Inzandiko zigakwira aho bagatuma kuri Esteri ndashosheje. Esteri bakaza bakamubwira abasubiza ijambo. Arababwira ngo haba amategeko yo kugira ngo ugere ku mwami. Ubu umwami adatunze inkoni ntibikunda kandi iminsi yo kujayo ntirangera. Bamutuma baramura bati nutadu. Ariko nyine arya magambo yarayo none bagiraga gute? Kwari gupfa kumubwira nyine ngo nutadukiza ngo Imana izaturuka handi hariye kutaharinda. ngo kandi ngo nawe nduzabura gupfa umfa. Barayi nyine ariko murebe Esther arabwira ngo bani mugende mufate iminsi 3 yo gusenga. Sema amen. Abayuda murebe namwe uko banganaga hari yabuze umuntu utekereza no gusenga. Iyo ubwo babwabaye aba no gusenga ndi umuntu ntibizabishoboka. Tibaruha bagira n'ubwenge bwo gusenga. Arababwira ati noneho rero mugende mufate iminsi 3. Naje ndirengagiza itegeko ry'umwana ngo nimba ari ugupfa. Ese ko birumvikana? Tihari mu mahoro. Aba mama babonetse gusa igihe kibibazo. Kandi iyo ba intervenaga ntaho umumama ntaho umudamu yangi ntaho umugore yinjiye ngo bereke gutungana. Esther sendi yabakijije. Timamwibuka amakuru ya Abigayili ndi yatabaye urugo rw'umugabo abana b'abahungu bose bagiye kwicwa. Umugore w'umutima ngo azayubaka urugo, azayubaka itorero, azayubaka igihugu, azayubaka umuryango. Sema amen. Izo nzego zose ugiye uzisoma. None Esther sendi yari ubwami nukuvuga ngo abagore b'umutima, abagore bamenye Imana, abagore batahuye icyo bari cyo mu Mana, abagore bizeye Imana, abagore bakurikiye Imana. Ni igisubizo cy'umuryango, ni igisubizo cy'itorero, ni igisubizo cy'igihugu, ni igisubizo cy'umuryango. Ubyumve mwarabihawe, si ibyo babitirira, si n'ibyo guhabwa, mwabihawe n'iyabaremye. Imana ibaheze umugisha. Amen.